جهن گشتیاری پارێزگەها دهوکێ بە هاتنە گەشتیاران هاتنە vevejandin. بۆ گەشتیاران jî delîveka dem borandinê. والله بصراحة نحن ساكنين هناك ببغداد. ام یش بغدا هاتین سقای دهوک گلک خوشه ام یل ناف کسو کارن خودا الویره جهن دلوگر هنه بل الدورین ما هاوینگه ها سیلاوین حسانینن هرچند ولاد کودان شری دایه بله ما خوش بیر فکر چونکی ویره گلک و گلک یا خوشه ما ينوصف. حلو حيل حيل حلو. Rewşa siyasî li Başûrê Kurdistanê bandorî li ser zewqê xelkî kiriye. Lê geştkirinê hêşta tama xwe heye. ئێمە لە سلێمانیەوە هاتوین و لەبەرەوەی هاتچەنە لە کوردستان کەوتۆتە قەیرانەوە قەیرانێکی ناخۆش هەیە جەنگ هەیە بڵین کۆچبەر هەیە ئەچنە دەرەوەی وڵات بەچەنەها کۆچبەر ئەچنە دەرەوەی وڵات و بۆ مەترسیا ئەڕۆن بەڵام لە جژنا ئیتر هاتوونەتە دەرەوە جێوی خۆش بگۆڕین ئیتر هاتوین لە سەیرانگایەک شوێنێکی خۆش. Saziyên mîrî planên pêşwazî û rêkxistin û paqijiyê bo geştyaran hene. Vê cejnê ku cejno Ramazanê yon ku cejno Newrûzê cêwazî hebûye. Vê cejnê çendîn grupên geştyarî geşîne devera me û cihê me yên guzarî. Em şoyne li vê derke ku me hinde kart hebûne ku berîd û elektroniya me bûye. مال سرون دو باش کلینا جمهوریت تلفن مال سر دو باش کلینا ما ربره که گشتیاری و که ربری و گشت گذار دو که گشتی و گشت گذار دو که بوما هنور بون اف ربره جی همین مال سرون دو باش کلینا. Rojên cejna Qurban da nêzîkî 20,000 geştyaran ji dergehên İbrahim Xelîl û Aluka û Akirê hatîne nav parêzgeha Duhokê da. Qeyranên siyasî û darayî li Iraqê û Başûrê Kurdistanê bandorî li ser hemî biyavên jiyanê kiriye. Lewma ew demek bû bizava geştyarî jî sizbûn kevbûyê. Lê li cejna Qurbanê ya ev sal e. Ama jê bizava geştyarî belev bilebûnê û geşebûnê veçû. Eyyûb Nisrî Rodaw, havîngeha Sîlavê, parêzgeha Duhok.